Sad ćemo se vratiti našim temama, pokušat ćemo malo konkretnije govoriti o svemu ovome. Naime, nije tajna da je pokrenuta ta inicijativa za prekograničnu suradnju Bosne i Hercegovine i Hrvatske, odnosno područja Bihaća i područja Otočca. Poveznica su Zasada i Aplodi. To podrazumijeva suradnju dionika lokalnih zajednica. Sada, opet retoričko pitanje. Treba li nositelj projekta od samog početka uključiti i povezati lokalnu zajednicu, jedinice lokalne samouprave i stručnjake? Je li se to pokazalo boljim, takav model, od onoga u kojem se svi ovi dionici naknadno uključuju u projekt? Ne znam, možda evo da uvodno vi, profesorice Lekić, kažete nešto. Ma da, evo, ja sam ušla, imam puno godina, uskoro idem u mirovinu, da tek počinjem zapravo raditi, ali u drugom smjeru. Gdje sam zapravo ovo vidjela i doživjela uživo? Ja sam bila u centru Rudolfa Steinera u Međimurju, inače antropozof od svoje 18. godine, i nisam mogla vjerovati da čovjek koji je poznat u cijelom svijetu, ljudi malo o njemu znaju. Rodio se u Međimurju, sada vas ne gnjavim. Otac biodinamike, valorske pedagogije, glumačke pedagogije, antropozofske medicine, svi znate manje više. Sad je to krenulo jer su napravili ipak veliku priču. I šta se onda dogodilo? Dogodilo se upravo to da je lokalna zajednica pokrenula priču, osnovala centar doktora Rudolfa Steinera i započela edukaciju sa zemljom i stvaranjem, odnosno te posebne biodinamičke, da vas sad ne gnjavim priče, gdje je lokalna zajednica pokrenula čudo, gdje su se stvorili novci, evo i Evropska unija, ravnateljica je sad. Znači, krenula je priča unutra. Drugu priču koju sam imala čast doživjeti, isto lokalna udruga Kamelija iz Opatije pokrenula je uključivanje parka Anđolina u Europski park izvrsnosti i Europski povijesni park koji po 20.000 posjetitelja su imali samo za vrijeme korone, inače koliko imaju. Znači, lokalna zajednica daje tu energiju i motivirana je i onda povezuje i uključuje priču. I to je puno bolji način. Međutim, postoji trik. Znači, vi možete, ako imate čak priču, naravno postoji plan, program, strategija, akcijski plan i tako dalje, mislim, zna se kako stvari idu, ali koji je način motiviranja? Nema, vjerujte mi, evo, 40 godina iskustva je iza mene, 70 znanstvenih radova i tako dalje. Nema boljeg načina od razvoja svijesti, dizanja svijesti. Ali to se zna, postoje tehnike kako ćete vi raditi, kako ćete vi dignuti svijest. Vama je dovoljno nekoliko ljudi. Pogledajte, vama je dovoljno nekoliko ljudi koji onda kroz tu višu razinu svijesti spajaju. Jedna osoba koja je na toj razini stotine, tisuće ljudi privlači. I naravno, to je oblik manipulacije. Moj studij se zove Edward Bernays. Edward Bernays je bio nećak od Sigmunda Freuda. Sigmund Freud, svi znate, čuli ste za njega i tako dalje. Ja nisam njihov ljubitelj jer oni su napravili manipulaciju, propagandu i tako dalje, ali su nam dali tehniku kako se upravlja kolektivnim nesvjesnim, što sad koriste mediji, političari i tako dalje. Da bi se nakon 8 godina od Freuda odvojio Carl Gustav Jung, to ćete čuti popodne, arhetipovi priča naše sjene, kako od ega doći do eka. Znači, to je točna tehnika i dovoljno je samo nekoliko ljudi. Znači, vi imate projekt koji često puta je i dobro isfinanciran, kroz koji stoji u ladici. Zašto? Jer to nije napravljeno. Znači, taj projekt koji je dobar, koji možda bi imao priliku stoji u zajednici, ja mogu vam dati stotine primjera, jako puno strategija sam radila gdje to stoji u ladici. Negdje smo nešto napravili, neko je dao nekakve pare, mi smo tu priču posložili i šta s tim? Znači, papala maca, nema toga. Znači, to je točno tehnika
jako puno priča, evo ja sam jučer s kolegicom govorila, to se inače zove, to je Sokratova tehnika koja se zove inače majeutika, to je porođajna vještina gdje vi zapravo, taj animator, odnosno menadžer doživljaja, ta osoba, možda je dovoljna čak jedna osoba u nekoj sredini koja pomaže da se rodi to što je unutra. I ta kreativnost, jer mi turizam ne može bez kreativne industrije. To je svima postalo jasno. To su sad stvari koje moramo. Znači kreativnost, a šta nam treba za kreativnost? Imaginacija. To je dio inteligencije. Šta radimo djeci? U prvom razredu kad dođu, prvo što ih napravimo, ubijamo im kreativnost i počnemo im programe stavljati. I onda hoćemo kreativnost, inspiraciju i ne znam šta, kako, kad smo ih ubili već od djetinjstva. Znači šta je to vraćanje tog jednog zaigranog, kreativne priče koja onda stvara dalje. Ja se ispričavam, mislim, meni bi sad večer dala vritek, mama opet predaje. Ali što da vam kažem, moram jer imam praksu, ja vam mogu za svaku stvar dati da je to stvarno tako. Ma da, ja bih vas kao voditelj morala sjeći, ali meni je to napravno nekako štetno. Djeci ti glupi ne ispod stola. Dobro, evo u redu, još uvijek smo u zadanom vremenu. Jedno ovako pitanje za vas dvije. Hoće li ovaj naš projekt, ova naša suradnja ostati u ladici nekoj? Kakva je ta suradnja? Kako vi vidite tu suradnju između svih dionika? Imate li neke pozitivne strategije suradnje za sada? Evo, možda vi, gospođo Mišić. Pa, ukoliko ja budem mogla odlučivati i utjecati na to, neće ostati u ladici. To nam nije bio cilj, jer meni je drago da sam sve ovo uključena, jer stvarno možemo ispričati jednu divnu priču od koje svi možemo imati i koristi, i edukacije, i svega. Znači, mi moramo ići u nekom smjeru da ovakve stvari, ovakve događaje organizujemo malo češće, jer stvarno kvalitetnih ideja se danas razmijenilo, koje mogu izrasti u konkretnu aktivnost. Mi ne bi trebali dozvoliti da ostane u ladici, da ne bude bez konkretne aktivnosti. Osnovno što jeste i profesorica rekla jeste sve od buđenja te svijesti kod lokalne zajednice. Znači od nekog mora krenuti. Znači kad krene od tog nekog, znači zavisi sve koliko je on moćan, evo tako će se izraziti, da animira druge. A mislim da takvih osoba postoji. Evo ja sam danas toliko napuna pozitivnom energijom da ću ja to širiti kad se vratim dalje. I ja vjerujem da će kod nekog ostati dio. Ovo se isto slažem od početka školovanja djeci ubiju maštu, kreativnost i jednostavno hoće ih nisu cijenjene osobine u školskom u te neke okvire i onda kasnije se čudimo što nam se događaju ovakve stvari kako se događaju. Djeca koja su kreativna, koja su maštovita, koja to žele ispoljiti, na neki način budu kažnjeni i počnemo od svog djeteta i oni to doživljavaju onda ako to izraze će biti kažnjeni da čine nešto loše. I vremenom ako to tako pustimo, ako mi kao roditelj nećemo utjecati na to da njih ipak forsiramo da oni ispoljavaju tu svoju kreativnost, ta kreativnost će nestati vremenom. Tako isto i s ovim. Znači mi ako ne budemo pričali tu priču, ako ne budemo educirali lokalnu zajednicu, znači od nje sve kreće. Evo ja se nadam da mi nećemo stati na ovome, da mi možemo puno toga i evo sad smo dogovorili ukoliko i ne bi, ajmo reći, te velike institucije tipa gradske uprave koja je zaista jedna velika mašinerija, znači ima puno uposlenih i ukoliko oni ne budu podupirali nas, mi nećemo opet stati, nećemo odustati. Evo tu je Privredna komora, moja kolegica iz Privredne komore, evo tu su kolege iz muzeja, mi možemo uključiti naš muzej. Znači imamo ljude koji žele raditi, koji žele promovirati, žele nešto konkretno učiniti, da ne ostane samo na to. Svakako uključite škole, studije, škole su iskreno glavni, mi trebamo biti pokretači njima da oni, znači, a to idemo opet preko Ministarstva obrazovanja, znači koji donose konkretno tu politiku, znači šta će se u školama raditi, i treba opet taj jaki govornik i animator biti u stanju i željeti i htjeti da animira tog nekog ko se tamo pita u tom ministarstvu, evo konkretno mi smo nastavili Ministarstvo obrazovanja u našem kantonu, sve institucije kulture kao i školstvo,
da se to uvede u školu. Pa evo, da ne bude samo kad se slavi dan planete Zemlje, da to ne bude samo da oni izražavaju svoju kreativnost kroz ta likovna djela ili kroz pisanje, da ne bude samo to, nego da se dodirnu te kulturne baštine, a dodirnut će se ako im neko kaže, ako im neko educira, ako im neko obuči, ako im neko kroz neke slikovite prikaze tipa slikovnica, bojanki ili lijepih priča uobliči to, jer djeci to ostaje. Znači krenuti od tih malih, mlađih generacija. Snježana, želiš li što dodati ovoj temi? Htjela sam reći da se možda nekada čini da o ovakvim stvarima, uključujući i Apodiju, mnogo više razgovaramo nego što djelujemo, no nekad je stvarno prilika za razgovor puno više nego za djelovanje. Ne želim ovime reći da projekata nema, niti prozvati radišne pojedince, već samo naglasiti da za konkretnije stvari vrlo su, osim naše volje, često potrebne i financije, a prijavitelj nije jedini koji će o tome u nekom trenutku odlučiti. Zbog toga mislim da je, evo, ako se poslože stvari, ovaj Interreg projekt nešto gdje možemo i testirati to i zajedničko konkretno djelovanje. Biće to odličan test. Doista će biti odličan test. Ako ništa, test svakako. Dobro, s obzirom da je nekako puno već govora bilo o obrazovanju, ja bih se tu nadovezala recimo na utjecaj influencera. To primjećujem među školskom djecom da su njima puno recimo važniji uzori, bitnije što kaže neki influencer, odnosno influencerica, nego konkretno profesor, profesorica i tako dalje. Pa evo možda opet Snježana da tu krenemo s tobom. Kako vidiš Japodiju u takvoj simbiozi? Može li se preko influencera priući neku širu publiku? Influenceri su danas samo jedna vrsta reklame. Reklame su ono što svojim ponavljanjem nas tjera da se zaintrigiramo za neku stvar, tako da ne vidim razliku između nekakvog klasičnog i influencer marketinga u današnjem smislu. Svakako to treba koristiti. Nedavno sam imala priliku pohađati jednu edukaciju vezanu za stjecanje digitalnih vještina. Radi se o online marketingu i brendiranju, u kojem je zaista bilo mnogo riječi o korištenju influencera. Ne govorim to iz pozicije marketinškog stručnjaka, jer to nisam, već samo prenosim nekakve korisne savjete koje smo mi kao polaznici te edukacije dobili u smislu i influencer marketinga i marketinga općenito. I ono na što predavači, a bili su zaista iz vodećih hrvatskih agencija za digitalni marketing, govore je naravno afirmativno. O influencerima govorim afirmativno zato što ljudi imaju vrlo često podvojena stajališta o njima. Mislim da su to ljudi koji naprosto ne radeći gotovo ništa stječu sredstva za svoj lagodan život. Međutim, postoje stvari koje i njih na neki način mogu odati kao dobar ili loš prostor za nekakvu, recimo to tako, reklamu. Influenceri imaju svoje pratitelje na društvenim mrežama, međutim njihov stvarni utjecaj ne mjeri se samo u broju pratitelja, već i u broju interakcija na ono što oni objavljuju. Influenceri prema svojoj publici također grade nekakvo povjerenje, tako da nije isto ako ćemo za brendiranje Japodije angažirati nekoga ko je proputovao 50 zemalja i njima plasirao male priče u ruralnim krajevima ili nekoga ko na tjednoj bazi radi komparativnu analizu dijelova za čišćenje lica, što je isto dobro i korisna informacija, ali njihova publika njima neće vjerovati ako idu pričati o Japodiji. I u konačnici ono što je kao nekakva treća bitna stavka koja se uvijek u toj priči spominje je autentičnost tih influencera. Mi možemo njima poslati par fotografija i tekst o Japodiji, ali to nije to. Oni trebaju doći ovamo, doživjeti tu priču i u nekom sebi svojstvenom stilu je prezentirati. Ali ono što onaj tko angažira influencera mora znati je zašto uopće postoji i što tim angažmanom želi postići. Ako ne poznaje tu bazu, onda džaba bilo kakav angažman. Ali oni zaista jesu jedan od medija kojima možemo kreirati ono što nas sve najviše zanima, a to je nova publika. Dobro, publika je s nama, vjerojatno se pita kad će kraj je doista blizu ovog našeg druženja.
Možda bismo kraj mogli uobličiti u dva još pitanja. Spominjali smo ulogu žene, prije svega smo se zato ovdje i našli, jer i žena je sve svjesnija zapravo važnosti svoje uloge. Iskreno rečeno, ženi samo je teško osvijestiti njezin vlastiti značaj zbog raznih okolnosti. Pa onda pitanje za vas, koju ulogu mogu imati žene u procesu stvaranja poduzetničkih inicijativa povezanih upravo s ovom kulturnom baštinom Japoda? Kako povezati ženski princip Japodije s današnjicom? Profesorice Lekić, vi ste proučili Japoda i Japotkinje, kako biste vi to rekli? Prvo samo kratko, lupine ispod stola. Dvije stvari samo na influencere. Što ja znam isto kad predajem studentima reći, onda oni imaju poslije zadatak. Zvijezda nije rođena, zvijezda je stvorena. Zvijezda, influencer je proizvod, a takav oblik propagande mi antropolozi zovemo da je crna magija. Jer djeluje na čovjeka, na njegovu svijest, na nešto što tebi možda ne treba i onda kad dođe kreditna kartica, radi to s bojama, mirisima, način kako djeluju na svijest i onda kupiš i to je jedna stvar. Znači tu treba biti jako oprezan. Drugo što se tiče žena, izuzetno je važna uloga žena u upravo ovoj priči jer žene kroz obiteljsko poduzetništvo, kroz umrežavanje, kroz partnerske odnose i kroz žensko poduzetništvo žene su nam izuzetno bitne. Jer ja sam tu, sad nismo imali vremena, posložila kompletno spajanje sa posebnim oblicima turizma kroz gastronomsku priču, gdje će se određeni specijaliteti koje su oni imali kuhati. Mi imamo kompletno način života kako su oni imali. Žene iz Japodije su u tim ritualima plesale. One su na poseban način bile obučene, one su prinosile te žrtve, one su bile povezane sa elementima i sa vatrom. Oni su imali fenomenalan običaj bacanje oružja u vodu, znači gdje su spajali element vode i vatre. Znači nevjerojatne stvari gdje žene mogu na jedan način dati, ali ne bi tu na taj način samo odvajala žene, nego bi žene uzela zapravo kao spoj te priče muškog i ženskog, ali to treba. To imate onaj čuveni yin i yang, znači gdje se ta priča spaja, Jung je imao animu i animusa, znači mi tu priču spajamo na način da žene budu te koje će možda pokrenuti, dati inicijativu kroz nekako obiteljsko poduzetništvo, žensko poduzetništvo. Prva i osnovna stvar koju sam ja već razgovarala prijašnjih godina, imate jako puno privatnih tih apartmančića i smještaja. Vi imate sad fenomenalnu priču umreženog hotela, difuznog hotela, gdje vi ludu priču možete napraviti spoj, gdje treba i biti jedna recepcija ili nekakav interesantan način transfera, možda kroz nekakav, možda čak i modern, električni auto ili kočiju ili nešto, ali gdje je žena ta koja kao majka, drugo je to povezivanje sa našom majkom zemljom, prirodom, s našom, gdje smo mi tu svi unutra, i gdje svako to nosi u sebi. Tako da bi ja možda iskoristila, to je sad moja priča, povezivanje sa mitologijom. Mi tu evo radili smo i sa frankopankama, i sa ženama Zrinskih, i sa pismenošću, i sa tako dalje. Znači ja bi tu napravila jednu poveznicu koja onda oseže, jer u prostor nam je najvažniji dio u turizmu, uz klimu. Prostor i klima su dva najvažnija resursa. A vi ste tu u meta prostoru, znači živite ono što je bilo, a da niste ni svjesni. A žene to rade, jer je naslijedila energetski od svoje mame, bake, prabake, tu jednu priču. Tako da žena je po meni osnovna priča. Evo, ti si učiteljica, ja sam učiteljica, mi smo prije svega učiteljice, uvijek su bile učiteljice. Bili su i učitelji, ali ta nekako učiteljica i ta teta u vrtiću, zato imamo taj majčinski princip. I ono što je izuzetno važno, svi vi znate za tu tragediju, odnosno priču kojom se ne priča o Metuli i tako dalje, te hrabre žene. Zamislite vi koja je to bila razina svijesti i hrabrosti u ono doba reći ne.
mi idemo rađe našem pravom domu u onu drugu dimenziju, nego ostati pod osvajačima koji će nas maltretirati i mučiti, ubile sebe i svoju djecu. Znači, to ne smemo reklamirati, ne da Bog, vidite šta se događa kroz medije, sad odjedanput krenu samoubistva, inače između nas više ljudi je ubijeno kroz samoubistvo nego u ratovima, ali se to skriva. Tako da je ta priča interesantna i tu se po meni mogu napraviti vrlo interesantne stvari, ali svakako na jedan možda drugačiji način od tog klasičnog marketinškog načina i onda na kraju priču gdje vi se umrežite. Jer budućnost transformativnog turizma je kroz umrežavanje, kroz ko-kreaciju, ne kroz konkurenciju. I vjerujte mi, radila sam sa vinarima u Međimurju 1 na 1, bili su prije par godina prva vinska cesta na svijetu sa najvećim brojem dekantera. Kad su oni shvatili da onaj susjed, vinar, nije mu konkurencija, nego da mogu pomagati jedan drugom, dogodilo se čudo. Ovo je jako važno, da, bez konkurencije. Da, istina. Da. To je zapravo naša budućnost. Je, točno. I pokazalo se i u prošlosti da ostaju one zajednice koje koje nisu konkurentne unutar sebe. Da, to je istina. Vrijeme je za završnu riječ. Lijepo smo mi ovo uspjeli puno toga ispričati u relativno kratko vrijeme. Profesorica Lekić, ja ću pročitati jednu vašu rečenicu koja se meni jako dopala. Kaže ovako: najnovija svjetska praksa ukazuje da razvoj turizma na nekom području može biti dugoročno održiv samo ako su prethodno stvorene i na tržištu dobro komunicirane vlastite prednosti koje je teško ili nemoguće imitirati, kopirati. Znači, ta naša jedinstvenost, ta Apodija traži taj pristup jedinstvenosti, jer oni su doista posebni. Pa za završnu riječ, evo, da vidimo koje su najbolje strategije za promociju održivog turizma. Cijeli kolegi, ovako, često puta vi imate, sad ću samo reći s čime se manipulira i brandira na krivi način, greenwashing. Sad je jako popularno, to je poseban izraz koji označava ekološki proizvod, ekološki. Znači, što je taj održivi razvoj? Održivi razvoj je cjelina gdje mi zapravo možemo razvijati budućnost održivog razvoja iz ljubavi prema sebi. Sad ćete reći, wow, kakve to veze ima. Itekako. Ako mi ne volimo sebe i ne poštujemo sebe i nismo otvoreni, ne možemo drugoga. Ako mi ne volimo svoju baštinu, sebe i ne poznajemo, boli briga onoga turista za to. Znači, ta priča poveznice kroz otvaranje, kroz emociju, emocija, komunikacija putem emocija je najvažnija za održivi razvoj. I to, evo, ja govorim s antropološke strane, vjerojatno da je nekakav ekonomista ili neko drugi bi možda rekao drugo, ali taj socijalni element koji, jer ako ti shvatiš da ti si dio prirode, znači ti nećeš ići protiv prirode, jer ćeš u tom slučaju ići protiv sebe. Mi smo zaboravili. Šta je rekao čuveni Tesla? Evo, ponosna sam da sam došla u kraj, nedaleko je bio i rođen, u nekakvim geografskim gledanjima. On je rekao, pogledajte kroz prozor, pa ćete sve naučiti. Ritmovi prirode, godišnja doba, pa mi smo izgubili ritam. Moj tekst, odnosno poruka za ovaj uhvatimo ritam. Kad smo bili u maminom trbuhu, ritam disanja, ritam srca. Uhvatimo ritam. Kad uhvatimo ritam, to je održivi. Može li jedna konkretna ideja, samo kratko, bili ste zanimljivo govorili o nekakvom projiciranju kozmograma u prirodu, one kamene strukture. To mi se dosta čini ovako potencijal za priču. Ja možda čak ne bi, budući ste vi, tu imate puno zelenila, imate rijeku u sebe i tako dalje. Imamo čak primjer u Varaždinskoj županiji koji je fenomenalan, jedan park
gdje su biljke i drveća rezane u obliku skulptura i dole je stavljena interpretacija, znači može ići QR kod. Znači, mi možemo kroz umjetnike i hortikulturu napraviti određenu tematsku stazu koja neće puno koštati, gdje određena biljka ima određenu priču koja se na poseban način oblikuje i dobije simbol. Ne znam, hrast je naša biljka moćna, mitološka, slavenska mitologija i tako dalje. Imamo tog boga, znači vodu, i tu bi ja napravila tu poveznicu gdje bi mi mogli onda to brendirati i dignuti i na online i offline, ali osnovna priča je, ako ne postoji offline, online nema smisla. Znači mora biti storytelling, interpretacija i online i offline. Znači idemo na tu zelenu priču. Zeleni turizam, outdoor turizam je hit, gdje onda to se napravi u određenom prostoru, gdje je ta interpretacija, gdje su vam umjetnici i može se slična priča napraviti kod vas. I tu mi zapravo povezujemo. Idemo upravo u zelenu priču. I povezujemo Japone gdje su određeni ti simboli japonski, znači mi nećemo sad figure i tako dalje, ali određene simbole koje su Japoni imali, hvala Bogu imate ih i u muzeju, imate ih i vi. I onda na taj način, ja bi još išla i na astroarheološki turizam, jer Japoni su bili jako vezani za sunce, za mjesec, za planete i to je sad trenutno hit, evo u Svučedolom to radimo, budemo i Sutrejma. Tako da je ta priča čudo i vi tu možete kroz različite te udruge da to ne košta puno. Evo, zelena priča nam je nekako ostala za kraj. Zamolit ću i gospođu Midžić za neku završnu riječ. Možda ste nešto htjeli reći, a mi smo vas omeli, ali ste... Hvala vam. Dosta smo mi toga rekli, evo ja se uvijek mogu nadovezati na profesorcu, na kolegicu. Trebamo pričati u zelenu priču, ali evo ja ću još samo ponoviti, ekonomista sam po struci, ali treba da to ide iz srca. Da mi to osjećamo da bi mogli prenijeti drugom. Jer taj neko ko dođe sa strane, ko nije dio svega toga, on će to vidjeti i otići. Ali mi njemu ako prenesemo emociju, on će tu emociju odnijeti i vjerovatno podijeliti dalje. Znači u tome jeste biti. To mi se jako sviđa što profesorica. Znači odgovor ekonomiste na pitanje što je nužno činiti s kulturnom baštinom, uključujući japotsku, da ona postane snažan pokretač gospodarstva, uključiti emociju. Možda zvuči nespojivo i nelogično, ali ta emocija zaista jeste važna. Morali smo doći do ove spoznaje. Tako je, veoma važna, znači jer ona će se prenijeti na nekog drugog, a taj drugi će to vjerovatno negdje tamo dalje prenijeti na još puno. To jeste pokretač. Pokretač svega ne treba muški svijet, populaciju isključiti svega. Naravno, nismo to mi reći. Žena treba biti pokretač. Žena jeste pokretač. Mitologija, astrologija, to su hitovi sad. To sve kad se uveže, mi možemo činiti čuda. Financije jesu, evo ja sam sa tog ekonomskog stajališta moram, financije jesu jako bitne. Međutim, mi moramo imati konkretnu ideju, konkretan projekt jer smo i došli do financija. Znači, ako nemamo to, nemamo što ne tražiti financije. Ne možemo ih dobiti na osnovu emocija, ali od emocije, kažem, sve to što smo zamislili mora krenuti od emocije da je znamo prenijeti. Znači doći plan, program i cijela priča. To je ono čega se moramo držati što slijedi, znači bez toga nema ništa. Znači bez kvalitetnog projekta, bez kvalitetnih ljudi koji će taj projekat uraditi, na kraju će i te financije da doći. Da li će doći iz naših lokalnih zajednica, iz regije, iz drugih država, ali kažem, ako nema emocije, ako nema pokretača, svega toga nećemo ništa ni dobiti. Mislim da se tu svi slažemo. I zvuči nelogično, ali ja kao ekonomista hoću reći da emocija jeste pokretač svega. Emocija se treba znati prenijeti. Samo konkretno, da znate nekad primitivna plemena, imamo dokaze, čuvena antropologinja Margaret Mead. Nije bilo moguće u tom primitivnom plemenu kojemu se trebamo diviti, da dio plemena gladuje i nema krod pred glavom, a da drugi dio plemena se prejeda. Toga nije bilo. I onda moji studenti kažu, profesorice, pa ni onaj feudalac nije dozvolio kmetu kad je bio bolestan, nije ga bacio iz one kućice, nego je imao tu kućicu
i bio je, a što mi radimo, šta banka radi kad nemate novaca za kredit, više baci vas iz stana. Znači, nevjerovatne stvari koje nas povezuju s Japodijom, gdje je taj ženski princip izuzetno bitan. I naravno, još smo zaboravili reći, i gastroefekt je tu jako. Da, to što sam rekla. Mi smo bogati sa svim tim tradicionalnim jelima i vaše područje i naše, a to sve treba isto obličiti i promovirati. Možda neku posudu vezanu za Japodiju s nekakvim ritualom japanskim, ali nekakva hrana koja onda samo na način prezentiranja i nekako ponude je u Japodiji. A i hrana, okus hrane budi opet određena emocija. Mi smo imali keramičarsku radionicu, cilj je upravo to da se hrana danas sutra poslužuje u ekološki keramici. To je odlično, super. Ali to je isto tek začetak. S obzirom da je ovo okrugli stol i da nam je preostala još samo završna riječ Snježane koja je također domaćica, evo ovdje skupa s nama, daću priliku i vama. Možda smatrate da smo trebali reći nešto što nismo, a da je bitno za Japodiju, ili možda želite nešto i priupitati naše gošće. Ako su vam neke misli prolazile glavom tijekom ovog razgovora, znam sad da ste stvarno prepune pojmova, jel? Ali evo, ako vam se nešto onako iskristaliziralo, sad imate priliku ovako u širokom skupu zapravo to reći, a kasnije ćemo se vjerojatno malo raspršiti u manje skupinice pa još malo komentirati. Ovako, ovaj je stvarno skup. Ja sam inače Boža Jučić, rođena sam u Otočcu i Japodi su mi od malih nogu, stvarno sam vezana za njih i kroz priče svog tate i tako, i ono sam rekla igre po Humcu, nisam znala da se igra tamo, da se neku japanska djeca igrala. Dakle, radim kao učiteljica u 35 godina, život me je odvao izvan Otočca, ali uvijek je se bila. Dakle, kao učiteljica, jako ste puno puta spominjali da treba povezati školu i sve to. Dakle, radimo od 1. do 4. razreda i to su djeca koja su stvarno, sa njima se može jako puno napraviti. Mi kao učitelji tražimo mjesta, barem ja, gdje bi mogla odvesti djecu i gdje bi im se upravo moglo nešto tako pokazati. Naprimjer, Ogulin je to jako lijepo napravio sa festivalom bajki i tu smo vodili djecu. Ovo, kao ideja je savršena, dakle, da dovedemo djecu tu kod vas, da vide tu zbirku, da se uključe lokalni ljudi, da napravimo nekakvu radionicu gdje bi povezali sa tim nekako energijom Japotkinja, da bi se povezali sa tim i da bi kroz tu energiju djeca mogla napraviti, oni da bi napravili nešto što bi podnijeli sa sobom. To je ono što bi recimo bilo prekrasno za napraviti. Dječji program doista imamo u vidu, čak i u ovom projektu koji će nam biti test. Čak i tu smo dosta stvari zapravo osmislili za djecu. Evo, konkretno mogu naći autentično izrađivati da je ili posudice. Ili slikicu nekakvu koju oni imaju, pa bude izložba poslije se napravi. Razne igre. Da se muzej rade od toga. Da se muzej organizirao takve radionice i vjerujem da su bile jako posjećene tako što su ciljano išle na škole, pa su učenici dolazili su bili oduševljeni. Oni su pravili svojim rukicama, rukice, tako je. Makrite i mobitele, molim vas. Dakle, dakle, ne samo to, dakle, mogu raditi keramiku, mogu raditi nakit od žice, mogu vesti, to nisam spominjala do sada, vest. Dakle, naš na narodnim nošnjama što su imali na šarenicama, kolovrat, recimo, pa svastika, mislim, ajde, svastiku spominjamo sada, nažalost, u negativnosti. Prastori simboli. Da, ali ti staroslavenski, odnosno još su to vjerojatno i stariji simboli nego što mogu i to vesti zajedno. Dakle, mogu pisati, mogu se igrati, mogu masu ima ideja. A onaj crtanje po licu, recimo... Evo, tatu i možda bi tatoviranje kasnije se može vama biti velika stvar sa simbolima Japoda, izuzetno i to svakako, ali body painting, ne samo lice, nego i tijelo, to su to gdje se onda svi ti umjetnici mogu, mislim, ja nisam nikad bila do sad tatovirana, ali obećajem, ovako jedan izgled.
negdje nek ne istetoniraju. Inače ovo znak može biti za beskonačnost, ovo je položena osmica, a ovo je inače izuzetna prilika za geomantiju i istjeljivanje zemlje putem labirinata. Tako da labirint, samo što ovdje je zatvoreno, treba imati jedan ulaz i jedan izlaz. Znači mi možemo i u prirodi napraviti u otočcu na određenom mjestu što smo bili dogovarali ovako nešto gdje onda čovjek može proći kroz tu priču, jer prema tamo ide u jednom smjeru, nazad, ja se neću više. Važno bit će sada motivanje hoda. Mogu još nešto reći? Može. Evo još mi je nešto palo na pamet. Ovdje imamo mirise, ali zvukove gradske. Imamo zvono i njegovu tamburicu, imamo ptice, imamo naše gnjurce. Gnjurci, da. Mamica. To sve simboli. Evo imamo još jednog sudionika iz publike. Ja bi se samo još sekundu uključila da nekako sad sve ovo o čemu je bila riječ zapravo danas, sve se to isprepliče kroz brojne projekte u kojima sam ili sudjelovala ili sam samo slušala o njima. Recimo Putevima Frankopana, prekrasan projekt, objedinjuje od influencera do svih ovih sada stvari i za djecu i za odrasle, o čemu je danas bilo govora. Mislim da nekako treba se samo malo osvrnuti oko sebe i primijeniti neke od primjera dobre prakse koje i vi, Romana, često ističete. Ne treba izmišljati toplu vodu, nego jednostavno pogledati na koji način su, ili aromaterapeutkinja Ana Marija Pažin-Morović koja je meni pomagala osmisliti ovo, ili recimo bioeterika kao jedno od glavnih imena za eterična ulja, ili vjerujem da tako ima i kolegica u svojoj branši. Znači jednostavno pogledati na koji način su neke druge uspješne priče zaživjele u nekom kraju, kako su ga podignule i kako su zapravo umrežile i povukle. Zapravo te uspješne priče nama su inspiracija, ali mi ne imitiramo i ne kopiramo, nego stvaramo autentičan. Ne, ali izvući elemente koji se mogu i tako. I morate imati agenciju koja će to prodavati, da budem bezobrazna i otrovna na kraju. Sve ovo nema smisla ako ja ne mogu kupiti taj aranžman sa tom cijelom pričom. Turistička zajednica ne može prodavati, ona ne dovodi goste, to radi agencija, ona radi samo drugu vrstu priče, postoji zakon. Znači, bez dobre receptivne turističke agencije, koja je sad destinacijska menadžmentska kompanija i event management agencija TEKO, nema dobre priče. Možemo raditi što god hoćemo, ali to je ta konačnica. Još jedna sudionica ima molila riječ. Ja sam Jadranka Krpotić i dolazim zapravo iz Slavonije. Pričala jesam s vama samo telefonski, sva imena znam, ali evo danas sam i likove upoznala. Zapravo došla sam po informaciji Gospodarske komore i onako, kako bi se to reklo, po ženskoj intuiciji, ne znajući što me danas ovdje vodi. Jer ja se zapravo 20 godina već bavim čistim edukacijom. Od radnika, radnih strojeva do internetskog marketinga online. Znači, to sve država nama danas plaća i super. No? Pa na kraju krajeva, ovo što sam danas i donijela vama da ostane svako vrijeme uspomenu u ovim platnenim torbama, sad mi je sve pomalo se kockice slažu. Sinoć, kad sam upoznala gospođu Romanu, sa kojom sam danas na ti, pa evo do danas ovih lijepih informacija za koje sam vam jako zahvalna. Sad mi je jasno zašto sam ovdje i evo jedan lijepi susret, korisne informacije i vjerujem da svi imamo ideja za dalje. Ono što sam, utekli ste mi brzo, gospođo Vanja, ova je torba bila namijenjena vama, znači jedan slavnati proizvod od prirodnih materijala. Bože dragi, pa to imate na majici. Ne. Svi su drugi otprilike dobili srceta. Jeste li rekli da na srce vodi? Mislim, prekrasno. I pitam se, jel to miriši moja lavanda iz torbe koja je skombinirana s ovim ili ovo što ste vi doneli s kozmetikom i za ovim. Tako da evo, baš se ugodno osjećam, hvala vam lijepa. Imam puno prijedloga, morat ćemo to pismeno napraviti. Prekrasni ste dio ove slagalice, potpuno neočekivan, ali evo prekrasan. Vjerujte i za mene, on kaže očekujem neočekivano, jel? Imamo u publici još od meni nepoznatih lica, može, dobro, Ivan Vekman, da.
Ja sam inače od Ivana Molnar do Tepenec, kako bi rekli u Zagrebu. Inače sam rođena u Zagrebu, imam ličke korijene, moji su zapravo svi iz Senja, ali sam ovo područje, kako vi kažete, profesorice, doživjela energetski. Ja kad sam počela raditi liku, sam rekla to je to. Kad osjetite intuitivno da je ovo i dobijete viziju da će ovo biti mjesto, odnosno područje gdje će se ljudi dolaziti iscijeljivati. Jer ovo nema niko. Ovo je područje zaboravljeno, napušteno, još uvijek se smatra, a mi smo samo Lika, a to mi nismo samo Lika, nego ovo nešto puno veće i od Istre i od svih ostalih, jel? Tako ja to doživljavam. Samo je stvar u tome da stvarno podizanje svijesti kod ljudi, to umanjivanje, da se to smanji, da ljudi postanu svjesni ono što ste vi rekli, početi voditi sebe, početi cijeniti ono što ja ovdje imam. Otkud je lička kapica? Pa iza podne. Pa mislim, dio vaše narodne noše, pa to je prva stvar koja je meni, koja bi trebala, znači, na nekakav drugačiji način biti prezentirana. Evo, mislim, to je to. To je to, i suradnja. Suradnja, ja već 15 godina sam radila jako dugo prodaju. Znači, ja sam sa svojom konkurencijom surađivala i tako sam radila. Znači, bez suradnje, a ljudi koji razmišljaju samo o pohlepi i onome, sad ću ja sve ugrabiti, zapravo kratkoročno rade dobro, ali kratkoročno, jel? Znači, za neku dugoročnost treba stvarno surađivati. Ne ostane ništa. Ništa, to brzo ode. To sam se u prodaji uvjerila. Vi ćete od tih žabaca koji su u svom malom svijetu treba napraviti sokolove. I može i jastreb. Prema tome, onda oni na jedan drugčiji način gledaju i vide da taj mali njihov svijet nije sve, nego da postoji nešto više. I hvala vam što ste došli, što ste spomenuli kvantnu fiziku i sve ostalo, jer tu je zapravo početak svega. Imamo još Može. Ja bih krenula osobno, a inspirirala me sada, potaknula me da se javim ova lička kapica. Moj did iz Šibenske Zagore, iz sela Ljubostinje, općina Unešić, je nosio čitav život kao i svi njegovi suseljani kapicu, koja se zove Šibenska kapica. Naravno da se radi o nasljeđu, da se radi o pradavnoj nošnji. Mi znamo da te krajeve povezuje i pjevanje i ojkanje, sad ja ne znam koliko je, gdje se ojka u ovom kraju, ali se ojka sigurno i ne znam kako se to ovdje točno zove, ali to je to isti princip pradavnog pjevanja koje je na listi nematerijalne baštine i sve to znamo. Htjela sam pitati za poveznicu, osobno imam poveznicu znači od ozdola sa Delmatima. Isto tako, kao što na ovom području, ova naša bosansko-hrvatska granica sječe Jakotsko područje, tako i dolje bosansko-hrvatska granica sječe Delmatsko područje. Znači, suradnja je potrebna. Kako povlačimo crtu, potrebna je suradnja između Bosne i Hrvatske po pitanju Ilire i sad sam htjela, opet inspiriralo me to što ste rekli da bez suradnje u zajednici nema napretka, da se možemo svako boriti za sebe, ali znamo kako to u konačnici završi, u najmanju ruku osobnim nezadovoljstvom. Kakva je poveznica između različitih priča o drugim. Postoje li priče i na kojem su stupnju razvoja, to sam htjela pitati, priče o drugim ilirskim plemenima. I s jedne i s druge strane. Znači o Liburnima koji su više iz obalu. Stvar, kolegice, da ovo što ste rekli je točno. Zapamtite, turistička destinacija je u glavama turista. Ona nije geografski prostor. Turističko mjesto je geografski prostor, ali nema granica. Pogotovo ako vam neko dolazi s nekog drugog kontinenta, boli njega briga ali postoji županijska granica ili nešto. Tako da smo mi postavili granice, one ne postoje u turizmu. Zato nema nikakve prepreke za povezivanje Bosne i Hercegovine, povezujemo se morem sa Italijom, brodovima, tu su isto bili projekti. Znači ovo je super. Iliri koji živjeli su na svim ovim prostorima, evo ja sam konačno iz liburnijskog dijela
Liburni. Ali dan danas vam postoji nešto što iza čega stoji akademija, to su mitski trokuti. Gdje mi imamo 23 jer ih stalno istražuju mitska trokuta u prostoru, koji su naravno trokut je 3 dio. Jedan dio je vrhovni bog Perun, jedan dio je majka Mokoš, jedan dio je ili njihov sin Juraj ili Veles koji je bio bog podzemlja. Evo ja rođena u mitskom trokutu u Voloskom gdje je majka Mokoš vodila ljubav sa Velesom, pola godine živjela s jednim, to je kod bogova bilo uobičajeno incest. Znači mi možemo na jednoj nesvjesnoj razini, mitološkoj razini i prije Slavena, jer Iliri postoje, Slaveni mijenja se povijest, ali nećemo sad o tome. Da, nećemo sad o tome, ja se nadam da će se uskoro saznati. Znači, stvari o tome da su Iliri tu, to su sva ta plemena koje su bila povezana, to su način plemenskog života bio. Znači mi imamo kompletno i dole i niže prema Bosni, i dolje i prema Srbiji, i prema Crnoj Gori i tako dalje. Ma mislim, taj prostor je fascinantan. I kad se ta priča uspije kroz turizam interpretirati, vama jasno je da brišemo granice. Znači to je istinska poveznica, ali ide kroz kolektivno nesvjesno. I evo, drago mi je da je kolegica ovdje, mi možemo kroz interpretaciju napraviti čudo, ali što treba i što je kolegica rekla, ne možete bez edukacije. Znači tu treba sad, sljedeći korak je edukacija. Znači ko će to raditi? Pa ne može samo Manja to raditi ili Irena ili turistička zajednica. Znači vi morate grupu ljudi educirati, motivirati, školovati, specijalizirati koji će onda dalje to povezivati i raditi. Konkretno, akcijski plan, idemo. I završna riječ, Snježana. Pa, ne znam, s obzirom da u ovom zadnjem bloku uglavnom govorimo o emocijama i pokretanju nečega, evo, smatram da bi bilo korisno i voljela bih da se to dogodi, da se pokrene nekakva emocija pozitivna o tome da ljudi shvate da ulaganje u kulturnu baštinu je trošak, ali je trošak čiji se učinci ne mjere samo novce. I trenutak kada se to dogodi, nakon brojnih naših ponavljanja, je trenutak koji će nam olakšati sve ovo čemu govorimo. S osjećajem zadovoljstva mi svakako završavamo ovaj naš današnji okrugli stol. Hvala vam najljepša na sudjelovanju, na dolasku i naravno našim gošćama. Svakako ovo nije posljednji okrugli stol, mi ćemo se vidjeti i na godinu sa nekim drugačijim rezultatima i efektima nego do sada i većima, nadam se. A vjerujem da ćemo i u međuvremenu imati nekih dogovora, aktivnosti, mi svi koji ovdje jesmo. Prepoznajemo se u ovoj priči. Hvala vam lijepo.